Assalomu alaykum ayımlar mırzalar. Bugün biz Özgün mal bazarında turabız. 10-yanvar 2026-yıl qo'y bazardabız hazır. Sizlerge qo'ylar tartqanga harakat qilamiz. Realdu balarda. Andaqtan bizga qattaq like'dan basa ketingizlar. Qo'ylar qanchadan dedingiz? Aka qanchadan? 22 dan olibdan bu. Yaşları qanday ekan? 2-4 ishlardek. Sodangizni bersin aka. Qancha ekan aka qo'zi? 15. 15 ming so'mdan o'tadi. Meni tartpaya. Qo'zmi qancha berdi? Aldı. Buna ukamga 12,5 bertadi. 12,5 bertasizmi? Urantıva. Sodangizni bersin aka. Siz qanchadan ekan ava? Bunlar 13'tü. 13 dan o'tadi ekan qo'zlarni. Qancha ekan bu qizil qo'zi? 13 bin. 13 ming so'm etdi, qizil qo'zi yetdi ekan. Sizniki qanchadan ekan aka? 15 kam var. 15 ming kam var dedi, sarı qo'zni. Shergich? Sherigi. 15 dan mi? 15 ming so'm dedi. Cuma karadınız mı? Qancha ekan aka sizniki? 15 kemi var. 15 ming so'm kam. Çöntüğünüzde, buyumunuzda, sağ kolunuzda, baylangan maldardı, Qancha ekan aka qo'y? maldardı, qarovsiz qoldirmangizlar. Jashi? İçerideki sırttagı Jashi. mal koylarınızda 4 yaştıramızlar. Bazar qancha berdi? 25 ming so'm berdi. Karagoç gördüm, üç baş, Ortarda yaxshi karagoç narx. gördüm, sarıblağının, Qaysi bog' o'tadi? Hakimcan Cahitman, Qancha berdingiz? 3 baş kaltataylar yo'qoldi. Qancha berdi Üçöydün aka? sol dalışında avlosuna basılgan, 78'deki sabrosu var. Qo'zi. Kulaktan Qo'zi uçtan ekan. çırpılgan. Siz qancha ekan qo'zi qo'y? 25 ming so'm. sarı Bazar yerde. qancha berdi buga? Biri erkek, biri uğaçlı 20 ming so'm kaltataylar. berdi. So'dan Birisi azar kara urgaçlı kaltatay. Usul eki var. O, qo'ylar qanchadan ekan? Kaltataylardı. Kara kaltataydı. Görgöz 22 milletler 23 dan bolsa. qo'ylardi. 0, 773. Yaşları qanday? 10, 49, 2-4 52. aka. Bularcha? Je olmasa radyo uzilge haber veringizler. Sodangizni bersin aka. Birincisi 50 Qancha ekan qo'y? verilir. 28. Arashanmi o'shanda? Ne? Aralash. Karagoç kordon. Karagoç Qancha ekan bu? kordon. Sarıbulak Qancha berdi bazar? Qancha berdi Akitcan bu? Cahitman. 24 berdi, berib aytasizlar. 3 baş kaltataylar yo'qoldi. Muhtarlar jasna qaytib. 7 baş sarı 24 yerde ming so'm berdi. kaltataylar. Jashi qanday? Erkek biri surgaççı. Jashi Kara 4 kishi ekan. urgaçlı kaltatay. Üçöydü soldan. 15 ming so'mdan berem dedimi qo'ylarning barini? 8'deki sabrosu var. Bari bari jo'q ariq ekan biroq buni qo'ylar. 2 baş sarı yerde kaltatay. Mana dag'i bu. Kara urgaçlı Bu dag'i jalloq bunalar. Bari ichinde 15 dan mi? Ha, jash sodangizni bersin aka. Siz qancha buyoq qancha ekan? Ha. 14 dan. Mana radio vizir söylaganda söyleydi o'zi mesela. Qanchadan berdingiz? 60 ming? Qancha ona? 15 ming so'mdan berib o'tadi ekan, bu qo'zlarga berib o'tadi ekan akam. Sodangizni bersin aka. Mırzake'den alıngan. Soğuş koy, kaça gel? Usul tüm kara baytaldı. Yaqini 20. Bundan 20. baytaldı. Görgön bilgenler bolsa. Жақыны 20 деді, сойышқа олай екен. Дәнек болған, жақсы сатып алған. 11 Уранты бар. Сізді қанша екен екен? Радио үзілге хабар беріңіздер. 30. Сүйінші чоң. Тартпайыз екен, қанша берді базар? Алды. 26 берді, беріп едіңіз, а? Жашы қандай? Жашы, 6 тиш пе? Боз қысыр. Қысыр екен. Dostun, Cide Bulak'tan, tüm kara Dost, sen kaça kulaklarına gel? oldu. Yazga bıştı. 27? Kulağında oymeni var. 27 mi son Bizleri değil? bilinbek tapması var. Mızrake'den alıngan. Boz kısır var. Kunan Baytal. Bazar қанша берді? Қанша берді, алды. Tüm kara Kunan Baytal'dı. 27 Görgön mi son bilgenler berdi, aldı. bolsa. 773. Қаншадан балды? Қаншадан балды aka? 11. Satla, қанша bu? Қанша dedіңіз? Radyo üzülge haber беріңіздер. 26 мың сомда өтеді екен. Мам, радио өзілі, мен сөйлегенде сөйлейді, постоянно өзі. Қанша дедіңіз? Қойларда? 23 мың сомдан дейді. Сойышқа лайық болып қалып тұр. Қысыр бұл бәрі? 23 мың сомдан дейді. Содаңызды берсін екен. Сізде қанша екен? Сізде 30 мыңнан дейді. Бардығын мынандай общий тегерек екен. Қысыр қойлар екен. Семіз содасын мәселен екен. Қанша дедіңіз қойды? 20? Ekonomi mu? 20'dan mı? Bunda 20 ama 15. Bundan 15 dedi. Onun 20 dedi. Sodanızı versin aka.
Ural kaldı. Türlü olib qo'ydi. Qanchadan ekan qo'ylar? Doğru 17'den bozlar var. Çalan qo'zlar bor. 17 ming so'mdan deydi. Qo'zlar. Hozir qanchadan berishdi? 14,5'dan işte. 14,5 berib turib berib eding, ha? Sodangizlarni bersin aka. Beriş kerak la. Berish kerak. Qanchadan ekan? Havo qo'ylarimiz. 3 mingdan. 30'dan mı? Boz mu? 30 ming so'mdan deydi. Bozor berdi, bermedi baba. Orada yaxshiroq qo'ylar ekan. Berlak bozor. Sodangizlarni bersin aka. Qancha dedingiz aka? 20 ming so'm deydi qo'zini. Jashi qanday ekitishmi? Bozor qancha berdi? Qancha berdingiz aka siz? 17,700 berib turib berib o'tir ekan. Sodangizlarni bersin aka. Sizniki qanchadan ekan aka? Bunlar 17'den o. Mana cho'nglar 17danmi? Je qo'zlarmi? Bunlar kozlar mı yok o? Ha, bundan 17danmi? 17'den. Bu-chi, cho'ng'ich. Yine bana 35 bin yine bana. Ha, yine ola, bundan bolasi. O yine ola 35 ming so'm. Bolasi erkak qancha? Kurgaç. Qancha berdi bozor? Bozar az жақсы сұрайын. Bozor yaxshi so'raylik. Sodangizni bersin aka. Qaysiga bertasiz aka? Şu ekonu verdim. Buna 28 ekonu. yarım verdim. Ekono 28,5 berib tur akam. Berib aytadi ekan. Urantova. Ha. Qo'ylar qanchadan ekan aka sizda? Optimma. Qo'zlar. Optimma. 17'den. Optimma 17dan bicha. Uchtiku. 17 ming so'mdan deydi qo'zlarni. Sodangizlarni bersin aka. Sizniki qancha ekan aka? Bozmi? Yok. 22 ming so'm deydi. Qisir ekan. Bog'da ekan. Bozor qancha berdi shu an? 19 ming so'm berib tur, berib o'tdi. Qancha ekan aka sizniki? 20'dan paslar 4. Ha? 28 ming so'm deydi. O'z qisirmi? Senin Allah'ın. Urantova. 28. Qancha berdingiz aka? Berdimi? Qancha dedingiz? 23. 23 ming so'm deydi. Bo'z qisirmi? Ayta olmayman. Qisir o'xshaydi. Bo'lib qolishi ham mumkin biroq-chi. Bo'z bo'lgan. Sodangizlarni bersin aka. Bozor bertab aka. Qanchadan dedingiz qo'ylardan? 20'dan. 20dan. Narxozovi. Ha, bular 17'den. Bular 17dan deydi. Mana 20 ming so'm. Qanchadan bozor qanchadan berishdi? 17, 18. 17 18 berib o'tadi ekan narxi. O berib o'tadi ekan. Sodangizni bersin aka. Mana da bir cho'ng qo'ylar kelib qoldi. Qo'ylar qanchadan ekan? Sendanmi? Qanchadan ekan bu? 27 kam bor deydi. Bularchi? 26 mingdan deydi. Tekshi 26danmi? Qolgani. Ha. Buna cho'nglari 26danmi, qanday? Jashlari qanday bularning? Qanchadan bozor qancha berishdi shularga? Oldi. Berilakmi? Sodan bersin. Siz qanchadan ekan aka qo'ylarimiz? 30'dan. Asyami? Qo'ylar 30 ming so'mdan deydi. Ya buna qo'ylar. Jash qo'ylari bor. Ikki tishlar. Ikki tishlar deydi. Qanchadan berdi bozor? Bozor arxi. Bozor arxi 25-26 mingdan berib turib, berib o'tir ekan. Sodangizlarni bersin aka. Qaysini tartib qo'yim? Bundan tartib qo'yim. Qancha dedingiz buni? 15 dedim. 15 ming so'mdan. Boz. Bozor qancha berdi bunga? Ha? Qancha berdi bozor? 12 ver. 12 ming bertatgan beri. Jashi-chi buni? Ha 6 tish. 6 tishga. Sodangizni bersin aka. 270 mingni qo'shqordim. Bo'ldi aka. 20. Qanchaga sotilib ketdi bu qo'y? 22 ga sotilib turib. Jashi-chi? 4 tish. Uzun so'g' qo'y qo'ydi. Bo'z qisir ekan bu. Bo'z deshdi-ku. Bo'z deb turib. 2 tish ekan. 22 ga sotilgan. Sodangizni bersin aka. Ben hozir keldim. Qanchadan kan qo'yam? Qo'ylarim. Ha? Qanchadan deyapti? 30dan keyin bor dedi. Qisirmi? Qisir qo'ylar ekan. Etni so'yishga ulayib. Sodangizni bersin aka. Sizga qanchadan kan havo qo'ylarimiz? Buna yana olam. 35 ming so'm deyapti ekan. Bozor qancha berdi shunga? 32 berdi, berib edingiz. Bolasi erkak bo'lmachi bu? Erkek. Bolasi erkak ekan. Yine bala var. Sodangizni bersin. Egiz qo'zlar qanchadan kan?
21'den de otadık. Bazar kançadan berdi bularga? Bazar berilek mi? Жақсы қозылар екен. 21'den de otadık. Bu afganlar kançadan ken? 25'ten var. Bular 25'ten. Jalan qozu bari. 25'ke satıldı. Nolar 19'dan verildi. Mына 25'ke satılıp ketip bir qozu. Arkalarda 19'dan berip жатат eкен. Қанша бұлау? Жақта 400 мың. Мына екеуі? Екеуін 100 мың деп жатат екен. 50 мыңнан деп жатат екен. Базар қаншадан берді бұларға? Жаштар қандай? Екеуіне 72 берді. Екеуіне 72 мың сом пұл берді. Беріп жатыр екен. 100 мың сомдан деп жатат. Қаншадан болды бұлар? Satıldı mı? Alındı mı? 26 mindən болды тұр, оны қойлар, жастарға қойлар екен. Uşu қанша oldu uşu қой? Ya Kencoy, mınaka çıkarıyla portları takıyla koyuyor. Қанша oldu uşu қойлар екен? 26'dan. Бардығы 26-dan болды. Соны аз білесін. Баракасын берсін. Мына қойларды бұ? Сода алты ау? Қайсы? O narkılar mı? Bu koylar kançadan ken aka? Hazır. Kançadan dediniz koylardı? 32 mindən kem varken, jaş koylar, 4-8 koylar varken. Kana bavul tadı ken meyildi aka. Ya kança berdiniz aka? 12,5 verdi. 12,5 berdi. Berbe yatadı ken aka? Eti var ken içine. Bağlıp soygunlu boladı ken. Buna onu kança dedinizler? 30 mindən de içeri geçi? 25'ten. 25'te. 25'te ken. Buna çok koy 30 min sonda. Özü hem satılır. 5 milyon. Ne oldu aka? Kança verişti bazar? 24 qavi? 24 min son berip atat eken, berip atat eken aka. Jaşı qanday eken bu koydun? 6 dişte. Sizdik kançadan bolsa bada? Tartavan bayraklar. Yok kançadan berdi, kançadan berdi. 12,5 mindən verip koydu. 12 tartып koysam bir. 12,5'dan beriptir. Aka adam tartsam uruşup atpayıp adamlar. Sodanızlar bersin aka. Bular hemen Oldu aka. Liniya deydi. Barda qilasiz liniya bo'lib ketdi qani. Bizning videomizdagi oyog'ina so'ngga yetib keldi. Bizni qo'llab, like-dan basa ketingizlar. Aman esin, saq bo'lingizlar.